Ya munawwir qalbi nawwirni binuril iman. Allah beri terang hati aku, Allah beri cahaya iman. Terang hati lun terang, bukakan nur imani. Hati penuh bang ceremen, bangun sinurani. Hati penuh bang ceremen, memberi berdoa ya Rabbi. Yang dua yang baca, ya munawwir qalbi nawirni binurul iman. Neberi hati lan berpenuh, neberi berdekalan ilahi, neberi taufiq dengan ilham, belon fam dum hadis Nabi, neberi mufhum hadis sahih, hadis dhaif belum tukri, menancilam hadis pangule bajiti pele wahabi. Maka boleh bergerak al-sunnah wal-jamaah bina wahabi kena baca ayat dengan doa. Ilmi fiqah neberi lon fam, berdua jalan dum kaul mahalli, kita mahalli sabasyarah manhaj fiqah Imam Nawawi. Imam Nawawi alim fiqah, lam tamad dengan sufi, salah sidra waliullah mukasyaf alim rabbani. Nabi mufhum kitab tufah, kitab nihayah belum tukri, dua kitabnya cukup asah dalam sejarah mazhab Syafi'i. Menancilam Fatahul Wahab, Munil Muhtan Akhatib Syarbini, kitab fiqah lam yang lain Fatahul Mu'in Al-Malibari. Nan munajat katanya. Nabi mufhum ilmi tasawuf, lam fam beru'a Ghazali, neberi hati lun berji'uh, sifat jasus dengan sifat dengki, masjid batin sifat yang sipluh, neberi berji'uh wahai ya Rabbi, berterang hati lun lagi suluh Imam Tasawuf Junaid Baghdadi. Mencukut mandum kepada nama ulama, maka penghati ilmu tauhid neberi fam, berdua jalan tauhid Asy'ari, neberi fam kalimah taibah yang kagesura lema turidi, menancilam ilmu ma'rifah, mukasyafah dalam qalbi, jalan kerja awliya Allah, lam tariqa ulama sufi, neberi ji'uh yang bid'ah, faham syiah dan wahabi, jamaah tabligh kedih berjiput,
Kedih ulaud hunang grohindi. Amin ya Allah, amin ya Rahman. Berperkenan bandung doa berkat Nabi Sayyidil